Pemirsa anut ring penglimbakang wilangan kasus positif COVID-19, ngawinang pemerintah mendalang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Sani kelanturang malih kantos ring tengahing bulan Mei warsani mangkin. Tios punika tatkala libur lebaran, pemerintah sampun taler ngemargiang rarangan mudik. Pemerhati Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Bali, M. Setiawan Santoso Mausang, mungguh ring peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 warsa kali tali selikur, nelatarang yening pemerintah ngerarang samian pemargin lintas provinsi ngawit tanggal 6 kantos 17 Mei kali tali selikur. Artosnya nih nenten wantah wisatawan mancanegara, wisatawan Nusantara taler nenten siderau ke Pulau Bali ring periode puniki. Dani sane sepisanan pinaka Deputi Direktur Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali Wadarang, krama Bali jantan sida mainovasi miwah mekreasi. Paiketan Dani nureksain pidabdab wisata Bali sane sida kelaksanayang ring masan libur hari raya Idul Fitri warsani mangkin, lewire ngulemang wisatawan lokal mangdeng nginep ring Bali. Krama Bali sane jenek ring kota taler muatanggala antuk liburan melarapan nyewa penginapan villa ring pekantenan gunung sane asri antuk nganggen pelinggian pribadi utawi road trip. Punike mawinan pemargin pemasaran penginapan mangda kawadar majang wisatawan lokal melarapan media online medsos utawi masang baliho ring pusat-pusat keramaian kota. Kaping kali sang sanin wenang penginapan sida nambakin cancel dados delaid antuk ngicenin special rate utawi insentif sanilianan. Sekadi ngirim souvenir khas majang calon wisatawan sanes sampun kedaut antuk rauh ke Bali. Kaping 3 antuk nyuguhang paket makan ring hotel restoran majang keluarga wiadin kelompok terbatas antuk harga diskon. Paket puniki kauningayang majang krame tur kasuguhang antuk paket buka puasa lebaran utawi sanitiosan. Hotel sida nguah komposisi pendapatan nganggen orientasi ring restoran. Kaping 4 nyiagayang paket hampers inggih punika paket bingkisan sane unik. Kuentenan hotel chain utawi internasional hotel medue selah becik saking brand sane nyokong pikolihan paket inucap. Paket hampers taler kekantenang sida kaandelang sane sida kakirim ke lintas provinsi. Dika bisnis Bali nguningayang.